Komol. Yago ya olep. Modada kileim kau deje cemeri lang. Kenruli lagun cuan ran ay mololo. Elbar kamolo lo rainin. Malah emaja nanis karak tongan ket. Pajan merong lo mejan ron. Impitak pain ron. Eno taga weekend. Ejan disability week. Ngana ole bajari kabrutto. Cumur mewar majanolo en punir. Yangan para enuat pagyanin imkile His Excellency President David Kabua, Kap Lady Ginger Kabua, First Lady Jolopur, Cabinet Member Ro, Kiani Yolep, Yuroji Malabaro, our esteemed guest from the Diplomatic Corps is Honorable Mayor Lady Jack. Yum Karayo Karajan, Kianiwan Major Local Government, PSS Kaprujguro, Kap Alabro Rarmono in Cholak Yenwire Raurak, Yim Kobatok Yenin. Yellow opening ceremony and disability week. Kachidawat, Yellow Kaudaging a Dep Center Rujguro, Ramarong, Telegajan Aramai National Anthem. Chamarongwe George, Yim Chutak, Yim Kaudeji National Anthem Minar. Jolo Purge Kaja with Merong Jojum Chibang Ronamal, National Anthem, Komol. Komol, Komerong Jojum Jijat. Jamarong Kachitagu Pen Regagi Oben Jojum Kajaraman Yenin. Regagi Jojar. Kami situ gimana meja mani jalabalap. Yo jani jin kargiin. Ani jo kami mur. Kaman manan kelan ranu tum jit. Kami kamol lu kan caraga jorran mana mai bujuk. Yo me koi ani koi kalok am yago kami alabata. Am kodrak caraman cellang. Kagalan yago nam ngan kami. Jonin ran alap. Kami kobadu guisin.
kukuda guisin ngan chion yene me kemit kauruk rain me yor majana guilo en punir kemit kamolulu kenege am kobada guisin ever head of state president an lalinam mere an ailingin em ro matam jen kiengo im kemit jekise dilo sem charainam kemit kamolulu ken manidaginam parainot yengin uninam perijin ken yawin ela bela bada am chale kaudich yenegin rauruk ano ched yengo irilogam kargi nganam kamolul ela bada ken yamman gin ela bada chujiginam ngan ke marami ela bada ribabliginam wa madajna man malo gilo lajaragin program inam iruch kem chala bu chun wi kai dogan kem chinu ilo raini nipam pen chun wigo yauruk chun wigo yamman chun wigo ne ledo ko yala nalala ko ramman wa wenam charbal ipendro nalabada charbal mor ipen rain me or nang mi jogo imijilo den punir kan bojan ramaja gi yel melale ko rawro rakarangan yenin kemi charma je o jenin parchonalen im chino ipem eno tebet magi nanawani kadagin gen payalang chiyoba ko chapkalek inne me chalok to jin charbal an ror jakkal ko chiponum rainin kemi ko bada guisin kan chalain po ko ani ko chinon em ko ani ko chamalogun kajaraman yenin parchonalen labada rain rabe jak in bo konai lu chiponum rainin labada ale bro me kemi ko bada chiponum rainin ngan kaudesir eno de wigewin dam ronga jak ilo kamelego e wigan disability week ajewa jenin parchonalen kan charaman am in punglelip ilo yenin ilo dam chisis komolot amen Komol gagi piwicon. Lajara to program ne arngi merong kurtok. His Honorable Mayor Letty Jack when one malago tegen welcoming remarks one. Mayor. Mulada MC, Swelling Johannes. Morning im lewat yako menan tata ngan kumui kajo lo cipong rainin ano dan. Ai mulolo cipong rainin kamolo jamero ilang kanan wal dudo dak malawi ilang ngan kadaraman kejo jarmit. Kamolo gagi jamerar bodok charin kadara kapalo karang lo cipong rainin gagi Reverend Abuich. Para gagi rojan matan ngayon narko baru lo yedi. Claim kamolo kumui kujura. Ron Niji in national anthem sign language iti with nilalega kamolo le every time army rodi interpret language in me do language kana in kapidu chumo chon chipung nai bujut modada ilan dalaga nani claim kamolo nan Cemero jilang, kenur me aji mur ko arus kacuru. Laptada kan wona ke imke jaro ko an ke julan ni. Ini tu barang ko ba do bijil lo chipong raini. La chonar nan in special kile in kode His Excellency President David Kabwa. Kienoan, Cabinetan, Prime Nidi Jalayo, First Lady, Mengataya Jacuzin, Chanan Valjalan and Kilem Komolole. Chuanarang special Paranot Killing and Her Excellency Ambassador Roxanne Capra. Inginar Kobado Gilo Chupunrang. Thank you so much, Madam, for joining us this morning. And I've just heard this morning that Ambassador Capra has also donated some funds towards the deaf flourish. And the rain may carrying in I did rain the sign language wire. Can mean you be kind of manana. Pailo than measure of local government or Euro army wire measure it, Keno. Measure of the local government or manana, but donate I think 10% of that. When I heard
Roxanne, Ambassador Roxanne is donating somewhere around there. So you guys do the math. $1,000 is 10% of whatever the U.S. Embassy has donated towards this program. I'm putting her on the spot right now. Ranot kile kumu jawab all of rain rar kubado chinerim chamber faculty on public school system commissioner all of rain rar kubado yini jikana Allah ya nani kile mi jago kumu ilo chipong on rainin ilo edan iroj kap lero ro air islandin ro one council on major to government senator ro arang lalim ngan niti jalayo aramijin major in Kalap tata nga ano John Rudel anailingin. Ginan pagyanin ng karawayan na ito kumuch. Awalam nga niyanin. Ngan kajarama ng kabalok. Magagagayin meron po yan. Ichino rainin. Ngan kaudij. Wigin. Imajan lalin. Kajanolo ke. Ngan kile awalam ro. Ilang majano ilo yan bunir. Unintel na ang wigin. Ay ba charabal intel. An ro yor majano ilo yan bunir. Ngan air one malok. Yung pokunair. Kan cuma yung narong ko air. Alingin COVID-19 yo mem jan perjagal lalin ait iji mem cecet bay jojen lelo kile ngan rein ne jir matar rein mi or magano ilo en punir per ro air kaje diri gi per rider ro air igi chen chime im naron ko air en or ge par wan chu chu per ko aro ka chu ilo kaminu di ge naro jojen i pen ro nem chivang kamani jogo kunar ngan nawewin pen piruro imen nechalok kein kama dango ilo air pigo chime im narong ko air en ka bilo chiki kein rejele dir en odan walok chorren go elegant COVID-19 men oda bam jan perjage olben lalin raining kamolol kan mani deo pe man be kij armijin majal chen armijin yawe meanwar army illale army jero aru kachuju chuj purugo im chibangaron im cherbali penron boyan tabrak katabari nan wiginan rain me resident puru pero kachuju kenan measure atolo government manana image parano kunan image ko bay ben magatit gain ilan wigin ngan chibang lala ijo ko emeron kamani ngan kamar molok isu chakalat ngan kaman boy ene chalok kali jigalok Kalap tata ngan rain matar ilmelang nangin iloen punir. Personalan kamolol karwan itu kumuyalap melik tata kamolol elap ngan ubi go imrar kebu yinin pekejuin kau de wigin anro ewar majano iloen punir. Seraman ngan kumuyalap emani jiperot imlal ciriginan. Kumkano jinemot. Komol tata mer kenanin karwain ini ko ame meraman. Ilo train elabar utej imanana pe president war choloper His Excellency President David Kapwa emeron ko bata kum ledok nane welap anrainin. Mr. President ko merong jojo man mantak komol. Komol langan MCU-an cipungonin. Mukota janawan malok ikanan mukota kile kaudej kamolol cemero jilang. Oji dokuman menodem jeji enodem jeji. Ikanan pagyanin mukota also kile kaudej rain rar par kubado ku perang cipungon rainin. Ever Mayor Ewan Majoruin, Excellency, Honorable Mayor Larry Chuck, Jonian, Senator Rowan Majalin Jenailingan Namu, Senator Tony Isaiah, Ragini Arpodok, Katalakan Chiponin,
Mignan parenot kile kaude memperin diplomatic corps menana we Ambassador in United States of America, Her Excellency Ambassador Roxanne Capral, ar joini kejang cipongon rainin lo programin nami uch. Embrino kile proilo PSS kansi mawaleban romatan ilo PSS mawaleban ragi rain malaptada kumoy rejugul kumar ko badok am kapro peran roami bubum cimaro mawale preserva rain an PSS lochon good morning em kile kumo jawale elba munana Kalau tangga jika belum mai ciponi alba menana wein narongan pekona ilo program ini aur ano tangar United Nation ak lalin kile aur gin ime win keman ikijen cimego marong cimean rome eleng majano iloan punir yang ingin menjangan United Nation karak Ian pen chuan ian an awleban lalin kile im kaude rain me or majano ilo en punir kejang ilo majal kejang jarang member in United Nation jar chuini lalin jar member in Human Rights Council ilo anuan chej parainot tulur jaga Kerja baru cimai marong kena anar majalap tada rain meleng mar majano ilo koiluan punir ya lala ciri mai ye ba na yawan malo dem kamolo lani cemerilang yo ye ciban meur me lihat gaj meur ineman im chokone ngan keju jawal kacuju inan kile awale rolo government kuba speaker im rolo nindi jala kile manedewar ano ti roar ibalagan majalin ala bro im arme roj ke yo roer kile awale email tada kumoj me wigin ejelet rain me kile gom lawin kile gom kan Majano ako me yan punimi im ega man me nami uta ka jan rochet we pol kain majano ako ilo yan puninar me raka chuju jan ron em uninar kaji baro ko kaude rainin ken kaji kile chime marong kain ami par romeo majano ikper rainin echonian ran wo mi alaban aurk ngan kumujro me or majano ko pemi wich imicha bilo majilino dagi pelagan lalino dar karpa awale kile rainin agran gain man wajilo weekend ngan kagame me kije kilein kile rongol chilu ye ko im kaude ro ime or majano ko ye en punir rainin Rore cuju gue mana kipelagan lalin elang lojen cijilim juan billion cep million a billion armich elang lojen juan billion in armich rain itu rong lok billion rajwa cungulan persen in billion in me cijilim juan yo cungulan persen in cungan armich rain pelagan lalin reper aga armich rain me or nangan me ibalagan lalin ya warnangan mijigen majonago ilo en punir im yor majonago parainot im reja minigen reja na ba reja e kota ka jan ron chedar nangan mijigen chorran kan chaje kanono chaje ron lok jan im parlang kain utang me ko reja walo ilo nampagen eleng warlo majelin ecem majel udah lalgain wajah me elaban perwalok
nangan mi rodo ini lo lalgin me ala percerata em cicip kani ceraman em majulin cunya lalgin milo awin garai reda lagi lo kacuju iya rainin aram joro yor majanoilen punir rar cara karong cujugun pergo ilo lalgoj ilo garlo ione 1992 lo gariwen General Assembly or kemana join resolution em kile rain me or majanoi per yemengin che one man law them ane reak kemana karangan kagian gain lo ka resolution in em inan war karba lawan karba walgam kamala lok ngan kakajo lok wa we nam kemnya je abang kain penarmit or majanoi per yengin siang ay kemana program ini lo masilin enodan unin tele ami yang berbagai pak cerbalin tel dan royor menyanoilen punir nganai ron malok im pokon air kencimai marongko air eligen COVID-19 yewe imarong bar irregular cirike luguna manem cecet unin telin ar to jangan rainin ino tage cimui marong ko anar me rai wujin cai wujin kejabaru cakoron ngayor nangan me ko imanyana ko yen punnum ak cimui marong ko ana ole bar me rai wujin baru jangan royo manyana per menin lalu ni kile kejag lu majilin cejag waron malong par kile Cencepa kan gayo mayonoy or utang may pen ecap cugul cep kada ini meni pe wancale ak cijay gujin cap oja kay menin e bolar me jibalagan lalin red job ayor mayonoyen punir eleng red ragi me ortang ayor mayonoy per eluguna or pekerjaan cibang ron cerwali penron kajbaro rain me or mayono go per pe rod bar ke coran ngai ciba ichalo nangan mi per e or nangan mi per rogo ta kajan ke ak ke jo chonot me or dang e or mayono pem karam cimay karan marong cimay ko ana wala bar me ami par paraino to or mayono per pe kumun bar kada gam chala keep up with the technology. Ibu technology rai walang dagran ng inijen science, in computer, cerwali equipment ang gadget ka na kain cerwalo chugo lo business ko. Rai one malam kemana lang awal biar rai kemana lang rai walang tamwalo. Emi cemmelin bu kumun jep kada kemengen. Kumu yagu ibar chala kada kemengen. Jep rawa tame ragajorum recep nangan mi. Kumai guji bar challenge par kadak mergim keep up with the technology as technology is improving kumai guji bar get to know what is happening menegin raur gaino nage kum kemi kilewom pe par enot kum tiuje chuonon chai guji kadak ro nem jap kajeno la rochet chen rochet yewe kan menina vai na celok a pere ni celok aru pere dengan cirik pe mama im pabaro pe bum cimaro ilo ami na ko ba do lo program inan weekend lo cibang rain me or mayono wi per kumnai pek to jano ilo ami na ro jaga im kamman kachidak ngan tabar wawe nim kilian cibang rain me or mayono per or mayono ko ilan punir men mo cijalagar kacuju mayono ko inchandron melik tata ignan ko wa jilo nan incharwan ragyo nan orman ranin kapel ko jan mer lewat amo jilo government ami kile ko mo kaude ko mo jilo rain na wiki nami lewat cuan magazin
Gospel Week, happy Gospel Week, Gospel Sunday. Empar happy Merry Christmas dengan kumoy jawle kumoy kani jam mol. Komol tata Mr. President kencuan cibijo elapanaman. Ngay merong kile Mr. Tony Kumta, President ng Marshall Islands Special Parents Association, pueden leto kamololeo. Kachito udelo kaudes Mr. President Kumta. Cái kano ji namon. Mugala sena lewas nanin kamol ngan kajus kachuju. Shokanar. Pagara kayum ikijen ledo kamol ngan yo chemeri langkan nur. Kap esmur paranot chamarong kaju dengan pelayan kenar dan odin rainin. Ya kau welcome. Ilo ya dan awalnya bro yum rajper ilo dulu linan nispa kemis lewas nanin kamolol. Jero kamolol jero Ailengin, Himala Barok, Rutala Aleban, Kurijin, John Komol dengan Presiden David Kabua Imeo Karajaran, Kowalak, Ipen Janitor Rock, Kabro Karajaran, John Komol dengan Mel Lady Check, Kabeo Karajaran, Ambassador lo an MPG ko ilo island kain. Japan Embassy, Rusia Embassy, US Embassy, ke Australia Embassy. Dalak kamol dengan Catherine izin iman kan Kuwatokin air. Suan kamolal alam dengan rain cara diumatar kan cibang kain air rainin kap iya aga ran kain raj perotok. Emo CIA PSS special education. Emo says MITPO, MELCAP, MLAC, Red Cross, PSPSC, Cyprus, Disability, Pros, P7AB, leadership in Triple-C, yung national ilo away, mystery, esmero ilo away, join special kamolo ngan dulu leo, kan cije chuta ko ami, saban nan monen, char, Chuan kamolol, Chuan kamolol, Chuan kamolol le jana langan mama papa bubu cuma kabro, pailolo jagai, ro yor majano ko ilo en pundir. Email kita ada lewas nanin kamolol langan kajus, kacuju, char kobato kilo, cipungonin rainin.
Caraman kile kau de jawab kan John kapela kayo elap. Kom kano ni namol. Mr. President kulgu namol ken cibi jawam. Ngaja lagi permanim kenono man mejen adim je cop cuan meno me biru. Ona apa kulgun kano jon ting ting mamol. Wala lo to do program inar. Mau taja nar kaca malag yenin. Elabar menono boy rujugulun lora rar jep kanan perak. Rapi aja ken cuan air program. Ngai cemerong kurtok eno to kaya pelak pelorin ngankum. Rujukoran albami yang ngomol ken cuan program albaneman. Kia pas mani tinar albar program je cino kencar im kaca malak kencar. Ngai merong kurtok berkali piwi cuan poin jojum kaca malak jenin kencar. Komol. Jangan jual malah orang car. Elok nam rong jaga elok melelego rabman. Ilo yeni ni roch kena rong jaga nanu ar itu kujen. His Excellency President Kapua, Karwa ini negor hari itu kujen Honorable Mayor Ladicek,
rain me rar pokona luci pongon rainin. Kami lagun Komol lu kena ke alben cincino namakar kubada kucing dengan kia kampung tok camalogun ceremonin. Alben wigi ne bojak nganan pek cikin alben kuiloko kap activity go kami Komol lu kan kami dia organisasiin pensiunin yang alben wigin kami car wen perilo telewa mani jala batata kajaraman amul pungle perjuangan kajaraman rederina milukien rin matam caram paraino dilo cem caraginam im reino dem jich me chinen kap cemen ajri rein im rodem jich or nangan mi jogo ilo henpun kami cari roj perjuangan bayam kajaraman kacuju yam koj mage kadin gam pai calok kali jagalok im kami odem calok kami jalabol ilo cionot im kami jarang jaga enna ko kata pergo gin oleh wawin ko ragabang abang rain or majano ilo henpun ni ren marong eksis parainot kami cara maju wigin ajo kacuju yam bayam cebala ka jenisin ko ledongan kem langalang kam menang batata kami cara maju kem perjuangan Imel batata program ora bejen pekcigir. Rainin iliju kapran ko rejitok. Ilo adam cheese kumolot. Amen. Komol ale mo kada jana ale pemag cencin kacitang ko mi merong ujum pekciri kijen ni memim mangai miren mo kada jana mi among king kakajur Komol.